Emagama lengingakhuthata ngawo lamhla athi uNkulunkulu uyakwati kuvula. uNkulunkulu uyakwati kuvula. Encwadini yaJoshua 6 livesi laka-5 lithi, nitawuthi ningeva bawashaya badonsa sikhathi lesidze, bonke bantu bamemete kakhulu kati lubonza lwaleli dolobha lutakuwa. Lubonza lwaleli dolobha lutakuwa. uNkulunkulu kuletinye tindzawo uvula ngendlela letsite, kuletinye avule ngendlela letsite. Mine nawe kwangathi singaba nendlebe yekuva kutsi Nkosi utawusebentisa siphi isikhiya lamuhla. Ngusiphi isikhiya lofuna kusisebentisa nyalo? Ngusiphi isikhiya lofuna kusisebentisa kule ndzawo? Ngusiphi isikhiya lofuna kusisebentisa kunasi simo sami? La eJerikho libhayibheli kulo verse 1 lithi, bekukhiyiwe kungaphumi muntfu, kungangeni muntfu. uNkulunkulu bekatse batawungena la Jerikho ngoba sewubaniketile yona. Uthi uNkulunkulu ubanikile, sengicabanga umuntu akuniketa indlu, akuniketa indlu tikhiya tibe tikuye futhi. Ngeke akunike indlu angasakuniki tikhiya. Akufani naNkulunkulu ukuthi angakunika tetsembiso angasakuniki tikhiya tekuvula ungene kuloko lakwetsembise kona. Uthi uNkulunkulu la eJerikho sikhiya sala kutungeleta emahlandla lasikhombisa. Ngalelilanga lekugcina nibomemeta. Kwesuka-ke mase ngicabanga ukuthi kulelilanga lesicala mabesuka lilanga lesibili bayahamba lesithathu, labanye kumbe bese basho ukuthi uyathi lento lena ayisebenzi. Bukani lolubonza sololumile. Lokwasita labakhona kuhola labanye ngulaba labangalibukanga libonza. Ngilaba labaqhubeka babala kuthi lamhla lilanga lesibili, lamhla lilanga lesithathu. Ushito uNkulunkulu makasinika lesikhiya wathi ngelilanga lesikhombisa kuyavuleka, lubonza lutawukuwa. Sikhiya lasinike sona uNkulunkulu uthi sitawusebenta kanje. Uyabona ungashwili ubhekise phambili kanti kushwilwa kubuyiselwe emuva. Ungashwili ubhekise etulu kanti kushwilwa kubhekiswe phasi. uNkulunkulu bekashito alicaphele livi lakhe. Bamemeta ngelilanga lesikhombisa lubonza lebe lungafuceki, lebe lungeke lulungiswe noma luwiswe imishini yebaka Israyeli, ngoba bekade uNkulunkulu ukuthi baphuyile, abanayo imali yekuthenga imishini yekuwisa lubonza. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu utawusebentisa lonako esandleni sakho. uMose matamthuma eGibhitha wabuka esandleni sakhe wathi yini sebentisa induku lonayo. Iyawukwenta timangaliso phambili. Kumfati bekaphuyile ashayekile wafika umprofeti wathi yini lonayo make. Kulesimo lesi uthi uNkulunkulu ngiyati ukuthi aninato tikhalite kulwa, kepha ngifuna nisebentise emaphimbo enu. Memetani, sikhiya liphimbo lakho. Livi laNkulunkulu, umyalo waNkulunkulu nguwona sikhiya sakho. Waze walicaphela wathi Nkosi ngiyawulenda nalivi nali. Kona litawungenta ngibukeke ngisilima, kepha ngitawuhamba ngiyawulenda. Mawenda livi laNkulunkulu usuke utheka uNkulunkulu elubonzeni lwakho. Usuke uthi uNkulunkulu ngicela ungibambise nyalo, ungifucise nalo lubonza nalo. Ngiko phela akusiko kuhlakanipha kwakho lokuwisa tibonza takho. La ungatholi umyalo waNkulunkulu khona ngulalo ubonza lwakho luseme khona.
waze wawuthola umyalo waNkulunkulu, nalolo lubonza lutawukuwa. Nkulunkulu ukhuluma tintfo lengathi tibulima ngoba uthi sitha sakho masilambile siphe emanti. Usuke Nkulunkulu acaphele emile kuthi mangabe ufuna lolu bonza lolu ugadze ukuthi umnikete isayini ukuthi sewuyam-engager, sewuyafuna ayingenele indzaba yakho ngekuthi uphe sitha sakho emanti. Wapha sitha sakho emanti uyayisukumela Nkulunkulu, uyakufucisa libonza lobuya phasi. Nalamuhla lolu bonza lungabuya phasi ngelivi laNkulunkulu. Loko lakushido kumbe sewuyabala iminyaka, uyabala emalanga uthi ewu ngazuthi sengiyakhathala. Sukuma mntwana sekhaya, lubonza kumele ukuthi luwe. Hamba ngemandla elivi lakhe Nkulunkulu, lubonza lwakho nawe lungabuya phasi. Empeleni lutawubuya phasi. Amen.